kay Vodafone 5G. Unleash the speed now. Ena VTFM, kamida ngai kati. Yan din sa na daro bus ride and kay vito ko ni binaka na Vodafone 5G na mata ka binaka inday nilagi si bito ka tin kandua and di wana minute pangalito ni na banu ni binaka lebu bekam nikat sarra bekando ni sama bolito ko mai and mata ka binaka inday ko nita kini makar su binata ni na salika kampura ni VTFM pakatala kina kana maro ta gitu na kana garabi tu ni tabi and mata ka binaka inday na be bono ni daga daga tu ko sarra nuita kini sa pakatanga tu na kana garabi tu na daga daga bekam nikat sarra kanta ni sama volta kamay and nanda be vale tau doko and abu ni kana garabi tu na sasamaki na singsingan ni beka ia me baka ni baka indota ni tiko nan raki baka leitu kana korturang bambota ni bunga bekenda and sana sasama kita mengalom ni vale santana mai tiko yani ia banu ni bina kalebu ngona taltungani nanda baka dengu na yao bina kongo ni laki sibito kana tini kantua and tini na miniti and mata bina kaini dia wani nanda rubas ride itabi da banga rabati ko baka lele mai menda rubi banu ni mitiani ana mata ka binna ka ni ko baka talaki na banu ni binna ka lebo ber kat sarna lubenda ana buku ni non randa beta tik na non ra matai ni pepa ni beta rongi na non ir na klasi walu ka beta rongi bimbi sarti ko be ira na buku ni bata ni primary school apa ni binna ka talanga berto na ia 8 of na ruku district school erto sama bolito ko mai ana mata ka binna ka indai kir kat sarna ka gas ni buli na valebo na betumberi ana buku ni non ra buli kan na lubenda ena mataka abina ka inda abigam ni kasarabe kani abaka nabue wais mbulasia vena numitalanga ina lot 16 Savaya Place Kinoya kana family nandali angango sama politiko mai o Joseph Akawa ina mataka bena kani ko apano ni bina kale wikam ni kasarabe kanda oni bisa mati politiko mai ena mataka bena kani bigam ni nalu bebiti ni topa topol me bonotani en roni baba live ni VTFM ina mataka bena kani ko ski kay valor to sam tegu usar tunganggo na kolomati ni singa santo sa ia mengoroski kay valu main donam bila na balebu ski kay valu lewa ura ibi na balebu ndo batu politiko main mata ka na kay indai difeni relen ser katarava menge votai be imbeta ke inditui ra relitiko ina bono ni jobbing gele wanga mai lambasa mambula talingani be ekarinti ngauna ena mata ka na kay indai mbulasia na balebu na sambol to me kare na mata ka na kay indai kenon go men namuni ndo batu politiko mai wanga kay munia narto kato ni botelangani ang bakiongo na italano ni sere wanga ni mosi.
Yan dinasaran ni Dondomongo sa Yiko au ngarabong kakimunia sa matikan tatiko ng taruyawa ni bus ride and wasaningaw na ni Bakatawa and matakabin na kainda-inda. Nilagi siya na tinika tuwa na tinika ono na miniti. Bus ride kay Vodafone 5G. Unleash the speed now. Ena VTFM, kamida ngai kati. Yan dinasaran taru bus ride kay Vodafone 5G Unleash the speed now. Elena domoni nito kanin do ni Vinga Rabi bangun ni Vinga kalibuti ko bikim nikat sarawekanda. Ni sema bolito ko mai en mataka vinaka inda. Yan ser katarab mengay botay kat sarabir nang ni Motoriki District School. Erabita rong itiko ni kwa seka. Sema bolito ko mai tumut mai New South Wales. En mataka vinaka inda. Imbula vinaka SOV Rosie. Sabanu ni binote ani kanang garabito kana itabi bil matay dolo bakatulala wanu ni vinaka birna kalasiwalo ni tave uni Central Primary School. Pena yang gia ana vakambuli ngana tiko yaw berna luli ni tamadaka vakambuli bula maleka sama tiko ni Singatoka Valley Road ana matawa na ni kwa roko ua bula sia vakatalakin ave indini nai seruvati ni bula benaka kalau ngatal ngabe kemni ana mataka benaka inde kadi ngata mai lemba tambua bula re samole stala squad go kinararo wanu ni benaka berna luventa kaleswalu era vita rongi tiko na singa benaka ni kwa bula benaka di tui loma ser kataraba mengaya nanu mengai kinaro na tau sistaro sabatiko iwai levu mai lambasa na matabi na ni ko Benpot boleh benaka sama tiko mena so 90 mai berikat sara na misa ena tamu di Bengarabi na R3 mineral water apa kata laki na be ya peta ya voto to ba tiko na serve na ba levu kolonio kumuna banua boleh benaka Mary Seru levu manu ni benaka ber na sama tiko ni ko Liston Christchurch na bubale na Seru levu do boleh benaka in Nandera Remba Place mas twin rabu rembu ko na bale na sama boleh tiko mai boleh sia mai Merika Maselina Rundi Josefa na ulumatua vinaka valevu Blackie Nosi boleh vinaka rumah seka na ser katara mengena num talaki na irkat sara kalasi walo na Motoriki District School ena bugu ne vita roingi madha wango na bale na sama boleh tiko mai bekam nikat sara na pio kani nindo bata boleh tiko mai ti mai marokon rausa meke rusa yan rareta bale sama boleh tiko mai naon tamu lampasa bono ni vinaka tiani ena singa ninga rabitavi vinaka ni koa Dui siapa nganam buah kate, abang itu morto na daw nindelay na kula tunga na ser makau sama dawa. Yan ang sarkat araw talanga mergay mo tayo kinoirkat sarnangon ni Buli ni kelas 8 ni Tiliba District School may kandawo erbe terong itu kan singa benangan ni kuai. Tala falava kay kirangan ang sarkat araw may kay botay bikito nang ngonit tiko sarayan ko ay Manua may American Samoa. So kabetir to na numitalangan na iya 8 ni Lobo ni Primary School sarkat araw may kay botay bikiro ni tiko ibala nalway na itasiri o yung nga botay kay Ana. Sir nga katarapa may kaibuti nga pa sa Tariko Edio Sabanado Chekope Kimi Ngongo San Rono Squad sa Molos Tali Kinararo na farm. Nawali po. Tala pinaka ni Sitaba karo po tayo minusuri. Pikiro kay Moses en rumbula pinaka oyos kika kay Valu. Ya sir katarapa sa Rono numital nga kinawati kay Moses en mataka manani ko ay. Sir Risitumoto en Okad Fiji Sawe ni Milo Toka kupa na ibuwa yan pinaka pula pinaka Merkula. Yan pinaka nayadang Gyokata.
katalngasan may dapat ikinan ng Darua bus ride kay Vodafone 5G. Unleash the speed now.